أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Allah subhanahu wa ta'alaga çeksiz şükürler, hamdü senalar bolsun. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ge salam salavatlar bolsun. Assalamu alaikum, urmatlı cemaat. Bugünkü sizlerge ayta turgan hutbabız bul aylardan ulusu bolgan Şahru Ramazan tuğrasında. Bul Şahru Ramazan, bul ay kanday ay? Bul Şahru Ramazan ayı bul aylardan ulusu. Bul Şahru Ramazan ayında uşul bizdi toğra jolga salgan, bizdi uşul toğra jolga bagıttagan, uşul Kur'an-ı Kerim tüşkön ay bolu eseptelet. Bul ayda bizdin bir kılgan işibizge Allah subhanahu wa ta'ala eselep soğupturdu beri turgan ay. Uşul Şahru Ramazan tuğrasında Allah subhanahu wa ta'ala Bakara suresinin 185. ayetinde mınday deyt. Estağfirullah. Şahru Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'ânu huden linnâsi ve beyinâtin minel hudâ vel furqân. Femen şehide minkumuş-şehra felyasum. Sadakallahul azîm. Ramazan ayı bul ayda adamlarga toğra jol bolup, uşul toğra joldun jana jakşı menen jamanды ajratуучу açık dalil bolup Kur'an düşürüldü deydi. Selerden kimselerden biröňür seler uşul ayga kübe bola turgan bolsoňor, uşul ayga joluksaňar, anda seler orozo karmagıla dep Allah subhanahu wa taala uşul Bakara suresinin 185. ayetinde buyurup jatat. Oşonluktan keliňizler, ürtogandar, uşul berekelүү bolgon ayda Allah'tın buyrugunu atkarıp, Allah Taalaga kulçuluk kılıp, uşul bir aydı kuruk ötkörüp jiberбестен soğuptorga ileşip kalaylı. Azır biz bir paydany eňsesek, kanday özübüzge jakşı, turabı? Bizdin jumuşubuzdan bir günde kança akça taap alsak köýrek, uşunday kubanabız, turabı? Oşondoy bizge bereke bere turgan, bizdin kılgan işibizge soğuptu köýrek bere turgan uşul Ramazan ayı bolup eseptelet. Uşul 30 gündü beketten ötkörбестен ibadat kılıp, sadakalarыбызды berip, namazlardı köýrek okup, tilavat Kur'an'dı köýrek okup, mescitke kelip tarawih namazды okup, andan keyin orozonu daga karmaylı. Ramazan ayını kelgende uşuntup Ramazan ayı keldi orozu karma olsan menin işim kanday bolot? Orozonu karmay alamby? İşimden, jumuşumdan kıynalıp kalbayımby dep korkposton azırtan bekem niyet kılıp inşallah erteden başlap orozonu karmaylı. Emi soğum degen bu lugatta imsak dep koyot, tıyıluu degen. Şariatta bolsa el-imsaku minel muftarati minet tulu'ul fecri ila gurubiş şemsi ma'aniyetis savmi. Şariatta bu tıyıluu. Neden tıyıluu dese, içүүдөн, jeүүдөн, andan keyin ayal menen erkek jinstik katnaşууdan tıyıluu. Kaysı waktan başlap dese, taң жүрgöndөн başlap gün batkanga çeyin. Orozonu niyet kılıp karmоо degeni bildiret da, soğum degen. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من فرح بدخول رمضان حرم الله جسده على نيران. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı. Kim orozo kirgende, orozonun kirişinde uşunçalık kuvangandan
кубанып тосуп алган болсо, Аллах субханаху ва таала ошол адамдын денесини дозокко отуна харам кылып коет дейт. Орозону кубанып, кунусанчылык менен орозо келди, орозо кармайын деп тосуп алган болсо, ал адамдын денесине Аллах таала дозок отуна харам кылып коет дейт. لأن الحسنة فيه مجتمعة والطاعة مقبولة والدعوات مستجابة والذنوب مغفورة والجنة مشتاقة لهم. Себеби бул Рамазан айында жакшылыктын бардыгы ушул Рамазан айында топтолгон дейт. Берекенин бардыгы ушул айда. Жакшылыктын баары ушул айда. Жана ушул Рамазан айында кандай иш кылбаңыз, ибадат кылбаңыз, бул Рамазан айында кабыл болот дейт. Дуа кылсаңыз, дуаңыз кабыл болот. Күнөө кылган болсо, ар бирибиздин мойнубузда күнөө бар. Пендечилик кылган, кетирген күнөөлөрүбүз бар. Ушул Рамазан айында жалбарып сурансак, ушул Рамазан айында Рамазандын урмасынан кечирилет дейт. Андан кийин Рамазан айында орозо туткан адамдын эмне бул бейиш талап кылат дейт. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytты: "El-cennetu mushtaqatun ila arba'ati neferin." Peygamberimiz aytты: "Dört nerse, dört türlü adamdı beyiş özüne talap kılat" deydi. Uşul dört adam mağa kirse ki. Uşul beyişke kirsin dep beyiş dört adamdı engseyt deydi. Birincisi talil Kur'an. Daima Kur'an okup жүрген adamdı. Жаттабаса дагы көрүп bir haftada же болбосо bir ayda Kur'an'ı hatım kılıp düşürüp okup durgan adamdı beyiş özüne engseyt eken. Ekincisi ve hafizul lisan. Tilini saklagan adamdı. Kebira bir toyganlarыбыз var. Menin tilim jaman. Menin tilim katu dep süyley berет. Бирок ошол тилди дагы сактаса болот. Бирөөгө катуу менин тилим деп, катуу деп сүйлөгөн туура эмес. Себеби тилим катуу деп сүйлөйт, бирок ал адам сенин тилиң, сени түшүнө турган атаң менен энең эмес. Тилим катуу деп сүйлөйт. Көп баяндарда айтып келдик. Til menen kesken, bıçak menen kesken et bir gün ayıgat, birok til menen kesken jeri ayıkpayt. Oşonduktan, uşul ayda, Ramazan ayında til biröөгө katуу süйлөбөстөн, daima ошол tildi saktap, 30 gün bolsa dagı ошол көптөгөн соопторго илешип калайлы. Ушул tilini daima saktap жүргөн адамды biröөгө katуу süйлөбөстөн, süйлөбөгөн адамды бейиш талап кылат дейт. Üçüncüsü ve mutmi'ul ci'an. Üçüncüsü kursağı aç adamlarga tamak verip kolunda jok adamlarga jardam bergen adamdı deydi. Bul adamdı dağı beyiş engsep talap kılat deydi. Dördüncüsü ve saimine fi şehri Ramazana. Dördüncüsü Ramazan ayında oroza karmagan adamdı. Beyiş özüne talap kılat eken deydi. Ve fil haberi idâ hella hilâlu Ramazana sâhel arş vel kursi vel melâiketu ve mâ dûnehum yekulûnâ tûbâ li ümmeti Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem bima indallâhi teâlâ lehum minel keramâti. Ramazan ayının ayı körüngen uçurda, Ramazan ayının ayı çıkkan uçurda arşı kürsi periştelerдің бардығын жар салып бақырат дейді. Жақшылық болсын Мұхаммадтың үмметі үшін дейді. Алар үшін ушундай bir урмат сыйга ээ болгон,
ушундай урматсы берилди Аллах Тааладан. واستغفرت لهم الشمس والقمر والكواكب والطيور في الهواء والسمك في الماء. Ramazan ayı kelgende oşul Ramazan'ın ayı körüngönde күн барбы, ай барбы, жылдыздар барбы, ошол авада учуп жүргөн бардык жан жаныбарлар, учуп жүргөн канаттуулар, суудун ичиндеги кыбыр эткен жан жаныбардын бардыгы истигфар айтат дейт. Кимдер үчүн? Ушул шахры Рамазан айында орозо кармагандар үчүн дейт. Шахры Рамазан айында орозо кармагандар үчүн күн барбы, ай, жылдыз, учуп жүргөн канаттуулар, суудун ичиндеги кыйбыр эткен жан жаныбардын баарысы ушулардын күнөөсүн, орозо кармаган адамдардын күнөөсүнү кечиргин деп истигфар сурайт дейт жараткандан. Хукия анна раджулан исмуху Мухаммад. Бул бир өткөн окуя, бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын атындай Мухаммад деген аты бар экен. Өткөн бир окуя, бир киши бул намаз окубайт экен. Качан Рамазан айы киргенде өзүнүн кийимдерини тазалап, жаңы кийимдерини кийип, жыттанып, андан кийин намаз окучу экен. Намаз окуп, каза болгон намаздарынын казасын окучу экен. Андан жана Мухаммад деген кишиден сурашты: бул сен эмне кылганың бул? Рамазанга чейин намаз окубайт элең. Рамазан киргенде сен өзүң жакшы кийимдерди кийип, өзүңдү жыттандырдың. Бул эмне дегениң бул? Эмне кылганың бул деп сурашканда, فقال هذا شهر التوبة والشهر والرحمة والبركة عسى الله أن يتجاوز عني بفضله. Анан жана Мухаммад деген киши айтты: бул ай тавбанын айы. Тооба кыла турган ай. Бул ай рахматтын айы. Бул ай берекенин айы. Бул айда ушул шахры Рамазандын урматынан Аллах Таала менин күнөөмдү кечет. Ошол себептен мен Рамазан кирген учурда жакшы кийимдеримди кийип, өзүмдү жыттандырам деди да. Күндөрдүн биринде жанагы Мухаммад деген киши дүйнөдөн кайтты. Жанагы сураган киши түшүнө кирди. Түшүнө киргип сурады: Аллах субхана ва таала сени эмне кылды дегенде, мени ушул шахры Рамазан айынын урматынан менин бардык күнөөлөрүмдү кечти дейт. Бул жерден алына турган нерсе. Рамазанга чейин намаз окубай койсо деле боло берет экен деген эмес. Рамазанга чейин намаз окубай, Рамазандын ичинде намаз окуса болот экен. Молдеке айтты, бул хадисте айтты деп көңүлгө албаңыздар бул нерсени. Кээ бир туугандарыбыз бар, ушул баянда ушинтип айтты: Рамазан айында орозо туткандан тутуп, андан кийин намаз окуса деле болот экен, башка күн окубай койсо деле болот экен деп түшүнгөн бир туугандарыбыз бар. Андай эмес. Орозондон башка күндөрү дагы. Бул жерде шахры Рамазан, Рамазандын урматына айтып атат бул жерде. Рамазандын урматынан менин өткөн күнөөлөрүмдү кечти дейт. Ан Умар ибн al-Khattab radıyallahu anhu anin Nabi sallallahu aleyhi ve sellem. Umar Allah razı olsun bul kişiden Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet kılıp aytты. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytты: "İza istayqada ahadukum min nawmihi fi shahri Ramazana." Eğer de sizlerden biröňөр şahry Ramazan ayında uykudan turgan bolsuňar. وتحرك في فراشه تقلب من جانب إلى جانب يقول الله ملك. Töşöňörden turgan uçuňarda bir perişte aytat deydi: "Kum barakallahu fik ve rahmakallah." Kum ey, Allah seni, Allah sana bereke versin, öz rahmatıga alsın dep Ramazan ayında uykudan turganda bir perişte kelip uşuntup aytat eken. Allah bereke versin, seni öz rahmatıga alsın dep bir perişte kelip aytat. فَإِذَا قَامَ بِدِيَّةِ الصَّلَاةِ يَدْعُوا لَهُ الْفِرَاشِ.
Eger de namaz okuyum degen niyet menen turgan bolsa deydi. Ve yaqulu Allahumma a'tahul firashal marfu'ata. Anda namaz okuyum degen niyet menen turgan bolsa, anda jarağı töşögü dua kılat deydi. Allah'ım buğa bir töşök bergin be işte. Töşök bergin uşunday kalın bolsun dedi. Beyişte uşunday bir töşök bergen, oşol beyişte kalın bolsun dep dua kılat deydi. Oşol töşögü. Ve izâ labise thawbahu yad'u lehu thawb. Eger de but giyimini kiygen bolsa, anda but giyimi dua kılat deydi. Ve yaqulu Allahumma a'tahu min hulalil cenneti. Allah'ım buğa beyiştin kiyimlerinden bolgan bir kiyim bergin dep kiyimi öz dua kılat kemizge. Eger de namaz okuyuz degen niyet menen turgan bolsa deydi. Ve izâ labisa na'aleyhi tad'u lehu na'lahu. Eger de but kiyimini kiygen bolsa, anda oşol eki but kiyimi dua kılat deydi. Allah'ım bul eki butunu oşol Sirat köpürüğünde bekem kılgan dep. Sirat köpürüğünde bekem kılgan dep oşol eki kiygen but kiyimi dua kılat deydi. Ve izâ tawalal inâ'u yad'u lehul inâ. Kaçanda oşol dara talam dep idişige bargan uçurda al idişi dua kılat deydi. Allahümme a'tahu min akvabil cenneti. Allah'ım buğa beyiştin idişlerinden bolgan bir idiş bergin dep oşol bizdin daratalgan idişimiz dua kılat. Ve izâ tavadda'a yad'u lehul ma'u. Kaçanda daratalganı bargan uçurda su dua kılat deydi. Allahümme tahhirahu minez-zunubi vel hataya. Allah'ım bul adamdın künösünü barısının keçirgin, künölerini, hatalarını keçirgin de su dua kılat deydi. Ve izâ qâma ilâ's-salâti yed'u lehul beyt. Kaçanda darat alıp bütüp kelgenden kiyin namazga turgan bolsa üy dua kılat deydi. Allahümme vessi' qabrahu ve nevvir hifratahu ve zid rahmetahu. Allah'ım bul pendengdin kabırını kenen kılgın, jana öz rahmatyňa algın. Buğa bolgan merimingdi köbeytken dep bizge dua kılatken uşul üyübüz. Ve yanzurullahu Teala ileyhi bir rahmeti ve yekulu inde duai ya abdi minke ad-dua'u ve minnel icabetu ve minke sualu ve minnen nevalu ve minkel istiğfaru ve minnel gufran. Andan keyin Allah subhanahu wa ta'ala al pendesini rahmat nazarı menen qarab Allah Taala aytatken: "Ey pendem, sen menden emne nerse surasan suragın, ben oşol nerseni berem" deydi. Sen menden emne nerse dua kılıp surasan, men sağa oşol nerseni berem. Emne nerseni surasan, men oşol nersege jetkiremin. Kanday menden künöünüz kesir de suragan bolsoň, men al künöөлөрүңдүн barısını keçiremin dep Allah Taala kayırlat deydi. Allahu Teala li Musa sallallahu aleyhi ve sellem, Allah subhanahu wa taala Musa aleyhissalam üçün kayırılıp aytdı: "İnni a'taytu ummah Muhammed nurayni kay la yadurruhum zulmatani." Allah subhanahu wa taala Musa aleyhissalam üçün aytdı: "Men Muhammed'in ümmeti üçün iki nur berdim. Anın artından ağa koşo iki karangılık da berdim" deydi. Muhammed'in ümmeti üçün sallallahu aleyhi ve sellem iki nur berdim, ağa janaşa koşo iki karangılık da koşo berdim deydi. Musa aleyhisselam anan Allah Taala'dan soradı: "Ey Allah'ım, bul kanday nur?" de soraganda Allah subhanahu wa taala birinci nur Ramazan, Ramazandın nurunu berdim deydi. İkincisi nurul Kur'an, Kur'an nurunu berdim deydi. Allah subhanahu wa taala uşul ulu bolgan Ramazan ayının urmatına uşun külünge çeyinki kılgan jalpy ibadatlarыбызды Allah'ın kabul kılgan bolsun.
жана пенделик кылып кетирген ката кемчиликтерибизди ушул улуу күндүн урматына кечирген болсун. Жана ушул улуу болгон Кур'ан-ы Керимдин урматында биздин жаткан жерибизди, бара турган жерибизди кенен кылган болсун. Бара турган ушул кабырыбызды нурдандырган болсун. Андан Муса алейхиссалам сурады, эки караңгылык бердим дедиң эле, ал эки караңгылык, кайсы караңгылык деп сураганда, зулматул кабр деди. Кабырдын караңгылыгы. Ва зулмату яумал кыямати. Кыяматтын караңгылыгы деди. Кыяматтын караңгылыгы кандай десе, ошол кыяматка барган учурда адам баласынын ар бир адамдын кылган күнөөсү көз алдына чыгып калат дейт. Ошол көз алдына чыгып калган учурда ушунчалык ойлонуп кыйналгандан менин амал китебим оң кол тарабымдан берет бекен, же болбосо арка тарабымдан бербесе экен, Аллахым менин күнөөлөрүмдү кетсе экен, Аллахым мени элдин алдында шерменде кылбаса экен деп ушул кыяматтын караңгылыгы ушул нерсе. Аллах субхану ва таала жалпыбызды ушул кабырдын караңгылыгынан, андан кийин ошол махшар майданындагы караңгылыктан жалпыбызды сактаган болсун. Пайгамбарыбыз Ван Анас ибн Малик радиаллаху анху анин наби саллаллаху алейхи ва саллям айтты. Маликтин баласы Анас, Аллах разы болсун бул кишиден, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Мен хадара маджлисул илми фи Рамадана." Ким Рамазан айында илим ала турган болсо дейт. Рамазан айында илим ала турган болсо, "Катабаллаху таала лаху би кулли қадамин ибадах сана ва якуну ма'i тахтал арши." Рамазан айында ким илим ала турган болсо, ошол ар бир басып келген кадамына 1 жылдык ибадаттын соогуну жазат дейт. Ар бир басып келген кадамына дейт. 1 километр жалыс болсо мечиттен үйүңүз. Ар бир 1 километрдин ичинде канча кадам бар? Ар бир кадамына 1 жылдык ибадаттын соогуну жазылат дейт. Андан кийин дагы Пайгамбарыбыз деп атат, арышта менен чогуу болот дейт. Рамазан айында илим алган болсо, Рамазан айында ар бир баскан кадамына 100 жылдык ибадаттын соогу жазылса, андан кийин кыяматта арышта менен чогуу болот дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям менен арышта бирге болуу кандай сыймыкты? Туурабы? Ошондуктан келиңиздер, ушул Рамазан айында ушул 30 күндү текке кетирбестен, бул Рамазан айындын ар бир минутасы соопко тете да. Ушул Рамазан айында текке кетирбестен илим алып калайлы. 30 күндө эч болбосо бир хатым кылып калайлы. ومن داوم على الجماعة في رمضان أعطاه الله تعالى بكل ركعة مدينة تملأ من نعم الله تعالى. Kimde kim ошол Рамазан айында жамаатка келип турган болсо, жамааттан калбастан жамаатка аттанып, дайыма намазды жамаат менен окуй турган болсо, Аллах субхану ва таала ошол адамдын ар бир рекетине Аллахтын ниъматы толгон бир Мадина, бир шаарча берет дейт. Ар бир рекетине. Мисалы куфтан намазында келсеңиз таравih окулат 20 рекет. Элестетиңиз, ар бир рекетине ушундай шаар берилсе. Ошондуктан келиңиздер, ушул 5 убак намазды дагы мечитте окуйлу. Андан соң бул жерде бүгүндөн баштап таравih окулат, хадым окулат. Ушул жерде келип таравихти окуп, андан кийин хатымды окуп жамаат менен. Ошонго дагы соопко элешип калайлы. ومن بر الوالدين في رمضان ينال نظر الله تعالى بالرحمة وأنا كفيله في الجنة. Kim Ramazan ayında ata-enесине жакшылык кылган болсо,
ana Allah Taala rahmat nazarı menen karayt deydi. Kimge bir Allah'tın rahmatı düşkön bolsa, al adamda Allah Taala azaptabaydı. Allah Taala al adamdan azaptabaydı. Andan keyin Peygamberimiz aytып atat, men al adamdın beyişke kirişligine men kepil bolam dedi. Ramazan ayında ata-enesine жақшылық kılgan bolsa, men al adamdın beyişke kirişligine kepil bolam dedi. Ata-eneleribizge başka günü belek kıla albasak dagı, uşul Ramazan ayında bir belek berip, bir köңүлүнү көтөрүп коёйду. وَمَا مِنْ إِمْرَأَةٍ تَطْلُبُ رضا زوجها في رمضان إلا ولها ثواب مريم وآسية. Qaysi bir ayal özünün kүйөөсүnө razı kılıp, özünün kүйөөсүnө razı kılgan bolsa Ramazan ayında al adamga Maryam enebиз менен Asiye enebизге кандай сооп берилген болсо, ошондой сооптор берилет дейт. وَمَنْ قَضَى حَاجَةَ أَخِيهِ مُسْلِمٍ فِي رَمَضَانَ قَضَى اللَّهُ تَعَالَى لَهُ أَلْفَ حَاجَةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Kim Ramazan ayında bir Müslüman bir tuğandın muhtaçlığını çeçken bolsa, bir muhtaçlığını bütürgen bolsa, Allah Subhanahu wa Taala al adamdın kıyamatta min ese muhtaçlığını çeçet deydi. Bir adamdın muhtaçlığını çeçken bolsa bul dünyada, kıyamatta al adamdın min degen muhtaçlığını çeçet Allah Taala deydi. Allah Subhanahu wa Taala Ramazanda her bir günü 3 jolu kayralat deydi pendelerine. Her bir günü kayralat deydi Ramazan ayında. Hel min sa'ilun fe'atihu se'alehu. Allah Taala her günü surayt deydi. Menden suray turgan nerse birөө barбы? Menden emne nerseni surayt? Suragıla men berem deydi. Suray turgan nerseler birөө barбы? Suragıla suraganыңарды beremin. Tövbe kılıuçular barбы? Tövbelerine kabul kılam. Menden keçirim suray turganlar barбы? Men alardın günөөsünü keçireyin dep, күндө bir günde 3 jolu uşuntup kayrılat deydi. Kelingizler, uşul Ramazandın urmatında, uşul Ramazan ayında köp suraylı jaratkandan, köp tövbe kılaylı, köp istiğfar kılaylı, köp ibadattardı kılaylı, köptөгөн Kur'an okuylu, soğuptu işlerdi köp kılaylı. Ve ahiru da'vana anilhamdulillahi rabbil alamin. Oşul Ramazan ayını jalpıbızga berekeli kılgan bolsun. Elibizge bereke, ıntımak bersin. Ve ahiru da'vana anilhamdulillahi.